Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Charagira Isato chabono botuko manchomo ligerelia ngoko aligania sentunde ndo nyara koba gusanga mona inche nganyare koba gagwata kopatira namuna bariki baito bamwana maya abagende takoba bakwe busora se binyoro aikirenga ekeno kwaniki ngabanyare koba bakoya chingaki nyara koba gagwata kuruwa se ebinyoro namange ngo aligania tieli tukonelia Jumapili chitariki 17 Chumotenyi oikomi mwanchomo ligerelia se entunda ende karibu sana ngurana ndase kagitari getambe nyara koba ngo kumanya ki nyara koba ikoroberelia kuruwa se mese itu Amayia. Gwetera semitanda yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, na bwigwe website ya www.ndizitv.net na boko ya bwatia Amayia emerobeli tugenda tukawa tukwariganiriya Chinsa mirongo ebire na nyamatuko atano na bere ye wiki sara mumanyi nero genda tukawa kweneke chibi cha manero cyagucire hasinchira yobo ikanirete n'engoro kwa Josephat Amisi ngo kwariganira kwa tugasanga manaye kurumo chakano goikera omwelio Amayia Chinsa tochebono go tuko ya chakurase county ya Kisii buna enchira ya moyo gosira nabwo kobaleta amo abangina kurwase chikanisa ahani tuko ligoli tukolero ekanisa ya Adventist New Life yego tokasoboka takati bomochi obosongo nyara kobage kwaligania omorobiro nyara kobokoleta amo ekyombekere kyabanga kurwase kanisa eyo kyo kenyara kobego ikirana se skuru ya magerio ya Kisii Polytechnic se omorobiro bugo sanga amona bangina bo hegati yali banyara ko bagwikirania sobokorere bwabo bw'iki kanisa abo igo sanga amakonguna maya hali banyare ko bagwikirania morobero yo nigo nyara ko kwenekia chigo sori hanene buna enchire ya moyo kubasegeta abo igo banyara ko bagosemiwa igoro ye chinchira banyara ko bakogendereria chinga cyabo muriki oitomirure de mumanyi banyara ko bagwikirana se omorobero yo nago sanga mona ntoro batira ko bati abangina kurwa ekanisa ya Kisii New Life imeyomochio obosongo nigo bayomerana aiga Kisii ansokonyora obosemia igoro yokomenya kebo chenu asibo igo banyara gokora emicheso au egati yabo ogotenga bunenchera ya moyo gokiania ebirengerelio nabo igo kobeka omobere asenchera endonge. Tumekuja hapa kama women ministry tuje tukacheze tukabond na tukafurahie na tufundishane na pia tu refresh. Tunatengeneza hii social Sunday ya women ministry kila quarter na tunaalika wamama wote watu join kwa sababu tunasoma mengi sana. Chiramo kosegana na inde kugamba mo munabangina okora exercise irinde tonyare gutwara emibirire emirunge otambe to gutwara chi program chire cha kawaida kwendega sikuriye ndagira ya bana into kunyora nganto gwenete kurinde emibire yeito igeto kurinde emibire yeito twayerenda in terms of chindagira tokori exercise tokokora igo twanyore chisemi chinyinge sana kuri sabangina barabanene gotobwa nabangina nabaiseka bake twensi pipu nabangina tigatochamo naende tonyare gosegana eso korende emebere yeito tonyare gotwara igento gekoro kunga mental health. We have enjoyed sharing, especially of late the lifestyle diseases are on the rise. And we have come to exercise, talk about nutrition and how we can exercise even away from here
to make sure we have healthy bodies. Nigo bagokera okumirano kwo ase batebire nere buya abasubati kwebwatania ase mecheso buneiga hakiagera nigo bakonyora obosemia obuya buna ebwenerete komenya abangina bonsi ba New Life State Church elinde litwegere una tukulinda abana baita bake abakukina bono una tukuba amabere aituje chimbele asemia kibiri batali komenta kende nande batali kurusi kende konyora mafundisha mange chindagira tokulia na kitogwenete kulia what fruits togwenete kulia elinde chikole kichitotange kuba infected by diseases ichachira bono iga like the cancer ntu asomiwa mbintu kitogwenete kulia ebibira atomekie those yani we prevent getting those cancer cells tuanyora ama fundisha yara mange nekitora kole tokole exercise in our body so that we can keep fit and the more we exercise the more togo tukutamarwaire kurwase mebere yaito ekara twacha moga ekanisa togo some bintu bire spiritually iga twache bintu to some bintu bire physically mentally emotionally bia toreta mo twacha kobamo ekara twabeira mo twakinamo nonyana bamete nobolema tibatigiri magega ase benyorari bagerio ase boigo na barbo bakambuya mono ase boigo basigeta bamwabo wesokia na boigo na barbo kwenyorari baga unerio sichinga kiecho nigo baburia abasubati bonsi imeyorgongorwa Gusii kubwatana na gokora emeyega buneyega iliyo komenya buya kebongo awose mental health igon kwaligania the old church actually now it's the old church we want even our men our young boys our young men our old men our elders our leadership to merane to chiese to semanie na litoga turagendere gokora aliara maya to bwate mibere bwate a lot of health. Iko tuaranga abangina baito bonse ba Kisii New Life banyare guto choini eliegere twegera mange ekiana intu abana baita nkonyora bara abana so that we may be able to teach them what they are supposed to know. Abasubati bare none chikanisa chingao igoto ko baseminga inchuamo mwari yune no monto yo mo maete amangana exercise erinde mwacharoka mwagoka mwarwese kakun kerio ubwate mechando konya kurigererio bugima koru a negative side of life moyerigereri positively goripota ya igataseni kya Ndizi TV iletaliane Mildred Momanyi togotigana noroboti ruanyara koboro kwalgani gwanere Mildred Momanyi nigo omorai wense Daktari William Ruto anyari kobaga kogokera okobwatana okwanyara kobago kwenekibwa gati yechi kanisa nabo igo obokoreri bwa serikali buna enchira eyemo yogotinia obwa mate obya omurembe uyugende tokobo kwenekibwa imese ya Kenya gokwana litikolero magiga yogo ikirana asomiga bwa masabanyara kobokorekana se kanisa ya AIC Milimani me county ya Nairobi nigo Ruto bwiganyare ko bagakorera egati yemeroberio serikali ya Kenya kwanza gane to bigikirania gati yabo bwaga chibwe chinyomba chirigolirike buna enchere yamoyo kwenekia bona bari bamenyete sechinsemo chiria chitari chinge ngabanyare ko bakwenyorera obomenyo obuya none nabo nigo hanyare ko bagakurira serikali nechiko bagekogendera wikirania egati yechira chamagendero ngagutumanya muri kyoito Ebalinosero nase omuyega bwa masabo boigogo chengera kwa bokoreri bwe myaka 30 ase kanisa ya AIC Milimani me county ya Nairobi asomura ibwense Dr. William Samoei Ruto amona baraibandi kurwa serikali ya Kenya kwanza baikirana na gusanga na baigenwa gokwana chinga kiecho Ruto nigaigererense ya Kenya na otebanense yerongetie emoirogete omonene boigo esesenirie kyoke bwenerete kogokerwa. Many nations go astray. We must thank God for Kenya. We have a special country. We have a blessed nation. We have a nation that stands out globally. A nation that many nations look up to for leadership, for support.
Niga kambi ya sechikanisa echo chitenenete chinyagetari asoko bwatirana ne serikali erioko nekia gwikiraniwa kwa bokoreri bwo bwenya ase abananchi bonsi. I want to thank faith-based institutions that run hospitals in Kenya for stepping forward and partnering with us. Today, we have registered close to 12.8 million people under the new UHC program, because it is our intention to make sure that no Kenyan is left behind on matters health. For the first time, every Kenyan will have a health insurance. For the first time. Nigo baigo aigerero mukiane kirenga kiaye yoko ene kyobugimo bwororo na koimokia abakenya bainse anene wetera obwagachi bw'ekinyomba kyerigorire inse. Our housing program, I'm very proud of what Mukuru is looking like. I'm very happy with what Kibra is looking like. Informal settlements, places where there are no toilets, there is no water, there is no road. Today, if you go to Mukuru, the 14,000 houses we are building, where somebody living in Mukuru for the first time can now not rent, but own a house by paying 3,000 shillings. That's my mission, to make sure that we create a nation of equals. A nation that evens us and makes us truly Kenyan together. Chinga kiechio ni gaine kiako genderera gutinena bokongwa sokoreta moncherero imense ya Kenya asagania abakristo korwogosira na monoko buchia masabo na mono orieira yogosira we serikali. We must not look back, and I will not look back in making sure that I oversee the transformation of Kenya. I ask for your support. I ask for your prayer. Implementing some of the transformational changes to change our nation requires prayers, requires commitment. Gokwanira igoro yoroche rwa Nairobi rutoniga bagakobainekeri abamenyi b'Chinsemecho obochenu ase orochorwo asoko bwatirana n'ababwatani ao. From the first of this month, we rolled out our program that now has 10,000 young people working. I want to promise you that the river you have in Nairobi, in 2 years' time, you will have a different river in Nairobi. Because we cannot have the headquarters of World Environment, UNEP, in Nairobi, and have the dirty river that we have. It is an indictment on us. Ngoripoti ya Ndizi TV, Eriatariane Evelyn Osero. Iboro muriki oito Evelyn Osero sensemo yaye nigo mokonyi bumurai bwense rigadi gashagwa neranyara koba gawikirana se omo sangirekano bw'amasabo bugo chengera emyaka 34 yobokoreri bwekanisa ya ACK anene diocese ya Embu kwana korwase omo sangirekano yo nigo gashagwa nareko bagakoro kigosembere kwa ebuna ebigambiro mbikikoba bikwetene na bene na kuboigo korwa ogo chika okora chikoba kwene kiango nyareko bagawikiranibwa oboene bwayi nonyera boniga bolirie haba bwatane kuruchikanisa aha banyareko baba kumwinyura naboigo amate yaye ase amasabayo nigo achire magega ya ebunge enene goeti umuswada uyu nako yakire kura naboigo koyo tambuke guchia se bunge ye Senate yiroberetie gochaka ebikaro bya ebene litwire Jumatano ili gukwanira gore umuswada bwo kumurusia bisi omokonyi bw'umurai bwense Rigathi Gachagua mtu akapinduka akafuata vile wananchi wanafanya nini, kwa sababu sisi zote ni watu ya kuchaguliwa na ni vizuri usikize ile watu ambayo wamefanya nini. Kwa hivyo watu wa Embu mlichagua mimi na President William Ruto mkatupatia kura zenu zote.
tungeuliza uamuzi wa raia uheshimike. Lakini sisi tuna imani kubwa sana na mahakama zetu. Our judiciary is very professional, and I have no doubt in my mind that our eminent judges will protect and uphold the Constitution, the rule of law, and always make sure that the will of the people is sovereign. Sisi ni Wakristo na tunamwamini Mwenyezi Mungu, na Mungu atafanya mapenzi yake. Binadamu wanaweza panga mambo mingi, lakini iko Mungu mbinguni. Muendelee kutuombea. Omoroberio bwa matuko atatu yunyarite ko bagoko bareta ababwatane gose aba delegates bekiamagia ODM yunyara ko bagoko arigani wase county ya Mombasa ni yunyara ko bagoko era litko lero. Moroberio yunyarite ko bagokoragwa amono muraibe kiamekyo Raila Odinga nigo bwatekerenga yo kwanera na koereria ogokora abonchereria gose abwerania bwa monchererio yobora iwe kiama ekyo sebono Professor Nyang Nyonga nyarekoba omo ora intenenera bwe kiama ekyo nabigo abakonyi babira barachikoba kwenekia unekia mekia ODM Kenya rekoba gego tingigwa yanigo achire magega yomora iwe kiama Raila Odinga kwerusanania amona siasa ichirengetense ya Kenya nabigo eswanania amona eganga ya yokoboria oburai bweboteneribe kerogo kia AU okwana Raila nigo nyarekoba gakogokera oboteneribe kia mekyo na kuri iranga nigo kira chikoba ekyorokererie kia anene gokoro bochori chuburaburu chinde chonsi chitayo bochori bokagere ko babo kolekana anene gochomwerio bwo mwaka oyo igoro ya oko ikanigwa koroboturwa nasco nigo Raila tebrenga orobotyo nigo gwate amange yamaganyo ayo abakenya banyarete ko babako yabeka motwe anene chinga kibono ensemele kwa melia serikali Azimio yanyarete ko bage korobekana igoro yokorobekana abo igokora swa amasasi nabo igo okubwatwa kwa egati yabasabeke goliye genzi asokorobekana kwa nyarako boko ene kiwanigo Raila nyareko bakubule serikali nyareko bage kubabwatwa na kuba obosi bole bande bonse banyarete ko bakubwatwa chinga kichiria cyokorobekana. Zinakujwa ODM ionyeshe ungwana kwa Wakenya, ifundishe Wakenya demokrasia. Ningependa kusihi wanachama wetu wa ODM wafanye hii uchaguzi ambayo tunakuja kwa njia ya ungwana, ili kusiwe na fujo, kusiwe na mahitaji ya kuleta mapolisi ati askari mpaka wakuwe karibu. Tunataka wanachama wanakwenda pale wanajuana, wanasalimiana, kumanake tuko na branches huko chini mashinani. Kila mtu anajua fulani na fulani na fulani. Hakuna vita ambayo inaitwa NADCO. Na hiyo NADCO wakazungumza na wakatoa ripoti. Hiyo ripoti tulisema mpaka itekelezwe. Wakati sasa tunasikia kwamba kuna wabunge wengine wanataka kufanya hiyo ripoti isitekelezwe. Tunasema mapendekezo ambayo iko ndani ya ripoti ya NADCO lazima itekelezwe. The NADCO report must be implemented. Manake yale ndio ilikuwa sababu ya sisi kusimamisha maandamano, ambayo ndani ya hiyo report iko vile vile mambo ya compensation kwa jamii ya wale watu ambao walipata majeraha na wengine ambao waliuawa. Na vijana wakajitokeza wakafanya maandamano kwa njia ya amani, lakini wengine wale wakaenda kule wakaanza kupiga watu risasi na watu wengi waliuawa, wengine wakapata majeraha sana. Sisi tulalani na bado tunalani vikali sana vitendo ya kinyama ambayo ilifanyika. Tokoska motwe chinga kichi skuru ajigana takoba chikweligania guchase amatemu amanene are motwe boronigo ekyombe keliye getenete aboro kiana tkenyere kobe kobolia serikali
nyare ko bagotinya obulendi hanene ase chinsemo chigendete ko bachigo twara umuchando bubulendi chingaki abatenundi aba amatemu ayamanene barachiko babagotoma gucyase chinsemo ekyo okwana aya chingaki chia obochori bwa abaraibe kyamege kyana kyasoro sagerwa kiambu osasoro sagerwa thika nigo omobisa ogusomokonyi bw'umunyakirogo bw'ekyama ekyo maleli langate nyalire kobaga kubule boigo ekyombekelia kyanek kenyala kobe korobele boikira nakoneke kyenge chikongo chikobaka na kere chibesa abali mu bonsi habara chikoba bagotenera amatemu amanene ale motwe. Nataka serikali ihakikishie walimu wetu ya kwamba watafika katika vituo vya kufanya mtihani kwa usalama. Tuna sehemu kwa mfano huko Lamu, Boni Forest, tuna bandit prone areas in Rift Valley na maeneo mengine. Tunastahili tuhakikishie watoto wetu na walimu wetu ya kwamba watafika kwenye vituo salama salimini na mtihani ufanywe. Na wale walimu ambao wanasimamia mitihani asa invigilators, the fellows called contracted officials kuanzia nyanjani, the invigilators, the supervisors, the center managers na wale ambao wataenda kusahisha mtihani. Kenya National Examination Council ipatie wao marupurupu ya kutosha, pesa ambayo itawasaidia wakifanya kazi ili wafurahie kazi wakifanya. Matayarisho ya madarasa yale ya grade 9, serikali imetia bidii, imefanya mikakati yote ambayo najua watoto wote wale wanaenda grade 9 watakuwa na nafasi ya kusoma. Madarasa yako tayari, serikali imetoa pesa. Haswa tukiangalia upande wa Thika East na Thika West ambapo mheshimiwa Alice amekuwa kitembelea shule kukagua miradi hiyo ambayo walimu serikali imetoa pesa yake kwa niaba ya CDF, na tunashukuru hawa mbunge wetu sababu tuskamote kubatikana na maberera amatsinde yagenda tukaba kwenekiwa sense ya Kenya anena sengana erengeta komurusi abisyo mukonyi bumura ibweseriga digashagwa nigobono egati yabatenere bechi kanisa gosabara bechi kanisa abanyara ko bagwesokya nakobolia abaraya babere hanene murayibwense William Ruto na gashago banyara ko bakolia omoroberio bokobeka okobwatana gwetera senchera yoko gayana bakumana amone chimba chubararia nigo baendekire barayabo nigo bare ekiorokererio kyomorembe imense ya Kenya na bwigo kungusana na ogogenda takobo kwenekiwa egati yabo nigo kugenda takoba kugusiria ogosembelea kwa magendero gochia ase abakenya. Tafadhali senators, jaribuni muangalia kwamba hata kama ni nini muweze kuwa na justice, muweze kuongea ukweli na taifa letu la Kenya litakuwa na amani nyingi. Tukaweze kuombea nchi yetu ya Kenya, maana kile kinafanyika hasa tunakiona kwa macho ni vita imeanza katika roho, na sana inataka ishughulikiwe kwa maombi, hata si mambo ya kuongea. Kwa hivyo wachungaji wote, watumishi wa Mungu, jitoeni ni kwa ajili ya maombi na taifa letu la Kenya litaweza kupona. Suluhisho ni wakati watu wanakaa kwa pamoja na kuelewana na ili tutembee kwa njia moja. So tunamuomba rais wetu pamoja na wale wengine watu wanahusika na kwamba tukae pamoja, tuelewane, tupate suluhisho kwa ajili ya taifa hili. Taifa hili ni kubwa kuliko mtu binafsi. So tungetamani sana ya kwamba taifa la Kenya lienende kwa njia ya amani na utulivu. Kama vile tunajua ni ya kwamba Biblia inasema mahali ambapo watu wanakaa kwa umoja na utengamano, Mungu anaamurisha. Omwaziri bwa obolemi Andrew Karanja niganyale ko bagago segeta babwatani ase sector bagendera ko bakwerwa nakoneka banyale ko bakobeka enibo yabo ase Chinsa mochiria cyogo segeta nabo igokwemokia ekerengo kya obolemi ukwana litko lero magega yoko ora omoroberio bwa amorokerio ya obolemi yanyara ko bakorekana sense moya mwea nigo Karanja boigoha nyale ko bakoneke bune serikali negendeta monemero bilyo yoko basira abalemi buna enchira eyemo yoko gendera ko bagutinya emerobele yabo yabotambe ase sector yobolemi. Like Kenya, we are importing food and food items worth $4 billion. That is 520 billion. 520 billion worth of food is being imported in this country.
I'm ashamed as a Minister for Agriculture. We can expand more. We can expand ahead. We can expand other schemes. So it is a challenge to us, especially in the private sector, to invest in these areas. That we must talk to our youth, because the average age of a farmer in Kenya, the last census showed it was about 64 years. Let us invest in agriculture. Let us invest in value addition. Let us create jobs for our own people. As much as we are saying that we need external investors, but it must start with us. We realize that mechanization will remain an important tool in driving agriculture into the next century, as it makes farming activities easy and convenient. And I urge our farmers. Yongati yali atwakwaliganirete kurwa semesa ya ito ya mayangire bagire kuwakaranga mbiamono asoko nekia kwanyira kubogosanga amana intwe Amayia na bigo emerobeli yonsi twakwaliganirete litukolya lero na bigo amatuko ande hagenda takoba gako bwate botambe nabo kubwate emerobeli yetu kwetara semitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital, kwetara YouTube Ndizi TV News na bigo website ya www.ndizitv.net. Kubwatira namuna baliki baito bamwana maya abanyara ko bakonekia buna aya OCP agochera sinchira yoboy kiranu saramose gose saramomanyi kurasensemo ya kabiri studio mugonero nyara ko baga konekia chibichamaniro gichagochere asinchira yoboy kiranu ndi nengoro kwa Josephat Amisi nakuganire obotuko obotwereru noboligero lyobuya bwemero bili kubwatya tomerane angyo imeye manye jumata.